nipa ba kwa omo ameda Emelia Brobbey omo ameda me frɛ Emelia kwa onfa nya ya chemfo anka se onu mum no te na be kan yie no o tia wate yie ho atesi ni ade nya atesi ne ho ya pa we na me di ne ho ya pa ni ka preda no and me pushi ma me say and some Paa George aka say actors ni bi to say Bella Samoa Obubodi eboa no akrobeto mo boa no nanso wo de o kapre bampo no onya bi leader ho na Emelia ka kire me say Paa George aka saa de ha na enye no kre say ono Emelia ondi ne kapre dade enye no kre. On the 4th of March, Paa George akodin komobi Max TV afa Emelia Brobbey ho. Aha Poleeno Multimedia. Subscribe to channel no say any interview via no and say any exclusive content via no on sa ebe kind straight on Poleeno Multimedia. Paa George akodin komo Max TV. Na interview we no trendy ye pa because o cancel bebre into Poleeno Multimedia so yenya abotre yahwe ni nyina nti ye the breakdown ni nyina bro na ebi wo ho so a ya chase story ni up akohu no cresema ewom from the other angle nti na make sure say ha channel anytime you have to subscribe me who post and nam social media attrete ten say Emelia Brobbey you obi a maboa ne yie pa nanso upe obi a me hia mwoi omoa me a Emelia Brobbey na ensem way free Paa George ho na eba na be dwen say nkofo dangasa na na other blogs na oma atena se na oma cookie story and oma aposti nti me curious kakra say story we dey me pese me chasing it up ema me ko hit obi on Instagram I just want to be sure me page you know me ko hit page bi on Instagram say na me hu so wa posti na me pe link na say source e kire say nipa na o ka no asem no sala o kan I think say Karen Didi Karen_Didi Diggy Diggy not Didi Karen_Diggy and me koye and me ko bisa na say what's up say na and somehow wa posti no me per source no na so na on return it still na because so and na me search into ho and me ko hu say one blog there or try the article we ye no and or the source no here dey share was say Max TV and I'm so okay and my search it and I come Facebook page na me ko recent interviewer on the Paa George aye na me call her na mpa be ko hu ye about 1 hour 20 minutes interview on the Paa George it didn't come bebre Paa George say ono de onim say onja emfie edio kono nsia na onim say nyabe ebe frɛ na dam ready on the 10th of May na wanya emfie edio wɔtwe nkono onti twi a frɛ onana na asem we ya maka no on kyerɛ we enkyerɛ ma emfie na amabobɔ no onti twi dia onti enti sanse we o kan no na oto as say no the Max TV for na we say the birthday ya o medi e we say omudi na omhye na monyam ti komo na eto aso na me kodru ba bia na my curious e ma me ko pie interview no so no which say na o ka say Emelia Brobbey me Emelia Brobbey me ne ti krom ha UK no o kire ma ne nsema o ka nyina ne say Emelia Brobbey stingy ono de enko ni Emelia Brobbey the free achem nanso Emelia ayi na ni kra ma na ofre na on fa ne phone nipa ba kwa me chini no nanso o mo ameda ene Emelia Brobbey omo ameda me frɛ Emelia kwa onfa Emelia Brobbey and then ahokyere ba na ofa phone every Emelia Brobbey me ono ni ni nya ya chemfo anka say ono mum no te na be kan yie no o tia wate yie ono ne the whole actors ni ade nya ono na odi ne ho ya pa we na me di ne ho ya pa o friend na ho ya no o friend no konfa so ewura bi ni Ellen White no no ma no ni obi wo ho pa
Mama no say yo, ma send say ya blewo nyambe ya bobe. Mi ni the capreda. Na dia no ya me. Ah, mi ntimi hu. Ntimi hu. So mo so dia ka wona nanom a o tete yo mo pa bra ma sha adwuma ya se. Eno nko an obi a. Na wo aka de. Ono aka de. Na de na Emelia Brobbey nso yesa. 89.7 Max FM. There's on Sunday suban mom. Emelia Brobbey. Me tiase ya mingu ye de. O ma me mfa ne ho asem nsi mitimi sa. Ne ho asem e she otim. Yeah, because me obi for baby for kra boa me. Now ka wo momu. David. Ya me still some fun go fuck am chere say bia. Me the way ya me ya pa. Obete. Obete. Eja nyoma no ani je ho pa. Anyom. Ai. Luma nyom. Enti na jabra. Poleeno, me things answer when I'm I me Emelia Brobbey asem na Paa George, legend Paa George AK. Me just sure. Intimate ya na so there be or say Paa George the twice no so there be so one car say we an call friend no nya ne dia en ko be ka say nsem a ana say de Emelia ono ana na ne bade ye no eye ne ya na so onya ne nti no o ka say enei se oseni ni scampo se osesa na adwen a ebe de because on pese obedi Emelia ho yawo na nyame ato ensa afre no enti oka asa na in a way ya me de because na say empo no bibi koso a waye well say if say contact reach a ofri na kuma mu nyina e de be che enti ano na ma Poleeno me yes na bi asem wo bent na so because I have to call. It's be far from, and I'm try say my friend me Emelia Brobbey. My friend no man ya no to me leaving a message or returning back to my call later. And see I know na me share this mommy and some ni say na Matthew media so. Na me di kan we na blogs. Nti that me share that gin na video e wom ni e ma me send the video no e de e command no. Me send the command no so Poleeno unim say me no de. Yet ya brochire ha. Enti say obi frɛ o ga me o frɛ me Ghana number unya me nti o frɛ obi Ghana number e bi kra betimi I know say Zion e tu kwan a KP yeah and the boys ni bi e won the number o frɛ a e be kɔ nti e bi aso wa ampeke kra na o ma ampeke a na bi o mpeke enye Zion na ne be kasa because o tu kwan more times nti the phone no same no a we bi a wodim no eni ne nkyɛn ba ye tena ha permanent ne de your phone ofra Emma, just say be a bagana na be free but ofra Emma, it's here someone a Poleeno. On himself for the past 2 years, the Halamete. Ain't you offer me a onyame, na me who the call. Na abundance of war, ye do ye more. How much more? Ain't I know and I be pushing mama and some Paa George I can say. Actors ni bi to say Bella Samoa Bobodi eboa no akrobeto mo boa no nanso wo de o kapre bampo no onya bi leader e ho na Emelia ka kire me say Paa George ka sa de a na enye no kre say ono Emelia ondi ne kapre dade enye no kre na ono adoya a waye no ama afoforo ne dooso enti adoye no saa na waye ama no ebi aso Paa George so ama ye Poleeno Multimedia kra no ebi so aso ye so what you say oye adoye all the time I mean nobody no call children's home obeti na or the ebi go school obeti no waye a lot it was a Poleeno video now was sending here say Paa George ka say me Emelia Brobbey been sending this skada and I would be me kapre bada na kire say ebia onimo say nyini de obia the more wonyini na ebia abrochire frame bi dementia aha ebia arefie eba etisa no nyoma bi wanya bibre na obekai etisa o ka say ondi ni sikada pa so ondi ni sikada enye no kre wa send this ka bibre amanada then so for the past 2 years there who papa ne call that for the past 2 years who papa ne call that enti e ba sa na say Poleeno
me so me the brem me ne mahwefo na omuhu ensema eko because video no me hu say trendy pa a lot of websites tre enti na e was a Poleeno Multimedia dey tie say was subscribe na follow ye no story bi wo ha ye tie a the other side kasa e was see chase the other side na ye make sure say story no I balance enti ye ntie e fa ba akopɛ si tie fa ba ako a e was say the other side so na ekoti enti ye interview wa ha ye be ko ha na akoye interview so wa ha se na be ya all the time no your story e be balance ye be say ye be partial and you can say e be to say ye favorite for a bi monti ye be more platform to say whatever they want to say about others na you we are ye ja ada so emusa da bi tie story we ya you be say the other story na a balance na obi ehu the side of the story iti Poleeno story a me hu say trend there Paa George koye Mass TV interview no die me hu ye no na Poleeno me dey adbrel no say also ehwebi na we we from the horses own mouth and I say me can say Ebenezer na koye no was a kogu na let you cause why no kogu no sorry me nya code why no kogu no we the mate every me Emelia Brobbey eho and Poleeno me dey abroad nti the woman nyina na say for the past 2 years Paa George me enrich Emelia Brobbey I think say me manya say encounter we be that obi say we jam messages or message me kra me respond say or kasa nti on check messages now or check ya I take one me hu ye enti ebia be frɛ be kun oje say ebia nipa lo kra na eden a pick the call and wakate no enti say obi a wo hwɛ me bia na say me say papa say ye nana me de me nana no Paa George ye me nana ye nana Paa George bia no obetimi aka kire ne say Poleeno and sema wate from Emelia Brobbey because me no na ti kromu UK enti metimi enya no na sema oka no eno no you okay sema oka eno no ni nyina no nti mehre me da se unya abre na hwe Poleeno Poleeno Multimedia. Make sure to subscribe and click the bell notification so that anytime we drop any interview be no be straight all the time. So password and this soon and the fire ever on trending issues and then summer bia all social media issues via password and this soon at the bar. Stay tuned, a lot is coming on Poleeno Multimedia. Peace out.